So guys, good morning. Anigu homestay da Pangong Lake. Pangong Lake ra ni tepe da. Tepe jana maya na directly ni tetu da. Taza. Ani lake na da ke. Ani puidu. So za no za tetu da ani go te be do di bezega na. Ani sudo ni ka. Ke lo za loket no ni morning view lake te da. Ano za na signa ni lake na da le da. Ani safe zone ni rang zegna ni hamna do. Ngo zam lo. Climate change is going to be a very strong as well. Mr. Rangi, is a new one. So, ready? Ready? All the Zeme Hill Riders, come on, let's go! A horse ride in Pangong Lake. Kakosnoi! Kakosla! Not relax, can How are you feeling? Feeling nervous, really. Hey, Tabi, come. Kaya. Tingnan ba? Kinga. Ano yun ka? Pangong Lake horse riding tela sa lamida. Tela say yelo. Ting so good view pin guys. Ngawi ba sa ragada ni? Sada. Ay gawang aluza. Lami ka sangda. Anui Zeme Hill Rider. Bawang ang changalo zangka. First is ano sa tepe da. Tepe maksud ka foto ra makapai. Morning view me pi. So sa tepe da le. Namaya na Anui direct. Leta tu da. Kiki sa zama tu da. Ito lady da. Continuous ride di bazigna mi pamleza. Head right da. Anleza. It's rider. We have to build our stamina, and also we have to experience the off-roading, the on-roading, everything. So thank you guys for your support, for your love, and yes, come on guys, horse riding. Enjoy this. Woo. Come on. Woo! How is it, bro? Oh, nice, man. Nice, nah? Yes. Woo! Horse riding. Paliba sa kada. Ay da, Pangong Lake ta. Woo! See the Horse riding te lamida. God, tay te chidi gulo. Geri. Yes. First lo malik pe na chungwa yang ka kana te chida. Karna te lo giri. Oh. Right left tab bam ram la ko le na. Okay. Yes. Okay. We are moving out from the Pangong Lake. Lake. Pangong Lake. How was your spend here? Very Miss good. YouTuber? Like there's mixed. Okay, everything's mixed. View is majestic. Okay. It's very cold. See, my lips cracked, and then I was bleeding before. Yes. And it was -degree, so it was difficult to adjust. But And after all, it's worth it. yes. Once a lifetime, though. Of course, it's Lifetime needed. experience. Yeah, lifetime experience. So now we're going back to Leh. Yes. Safe journey to We us. see. Safe We journey to traveled. Zeme Hill Riders. I want We to say travel what? something. We traveled for 2 days, and 3 today days. we have to cover by 1 day. That's what I'm worried about. By motorcycle, that also. Yeah. And it's like the kilometers, like somewhere 200 kilometers. Off-roading. Yeah, and off-roading. Yeah. I'm so worried. Take it, chalo. We'll see you But- guys. Yeah, we're strong enough. We've come this far, so of course we can do it this time as well. Yes. Chalo. Hey. Hello. Hello guys. Moving out again, guys. Another 5 to 6 hours. Yeah, 5 or 6 hours. 6 hours ate no maya. Data chong da. So the am te dang. Put siat chong pe no da. Tiga to, wang chang na te tu da so. Te dang ka. Okay, guys. Ka vlog into te ta da. Bitri ga da. Na ana ga te
Tôi tẹt còn cái tôi vòng đảo rồi đó. Một trong xe nếp tới đó. Yes, yes, yes. So safe journey to all the Zeme Hill Nè cái Riders. vòng lỗ đâu đi nè. Đi về tới liệu. Take it. Trong này. Bấm chân là này. Tìm thấy gì? Take it. Oh, tìm bây giờ sao tên rồi? Okay, okay. Greenery nè. Chalo, safe journey to all the Zeme Hill Riders. Okay, guys. So, safe journey. Yeah, thank you. We're ready to move to Leh now. I'm gonna rock again. Yeah, we'll Off-roading. just move out from Pangong Lake to Leh. Safe drive, guys. Chalo, chalo. So hi, Manaza. Boom. Ba lấy đi ba. Lấy cầm đi coi đi. Anh này picky không nó sao là đây đó. Oh. View sarga ni. Lấy cầm đi ya cha sakai à. So pre cha đi đây. Sao cha. Saktiran tanang. Keep me. I'm gonna drink this, guys. Say, guys. Oh, hello, guys. Welcome back. Welcome back. Wangsangda. Wangsangda. Ne. Ini Raider Kios. Wangsangda. Ini go hotel Wangsangda dah. Rida. Ini kau presenter nang nyaram. Tigla. Ta, tila nang na. Butai. Ngai tila. Azan kak pagam deh. Ni kau presenter nyala ya. Bapak itu kumlanda tu. Ini nong sanda. Hello guys, welcome back to Zeme Hill Riders. Right now we are in Ladakh, Himachal Pradesh में जाते हैं Ladakh. ये I can add Manali that's around here, another 20 kilometers somewhere. In Manali to go, and this do. And there you go, I'm on the way. Then for a get to get maybe the Scenic is a little Apo tanah ni jangan mesti lalu atau tanah orang macam macam. Kita irigat dia lang behe. We are in Rohtang, that is in Himachal Pradesh, and this tunnel is the longest tube tunnel in the world, and it contains like 9 kilometers. It's very, very long. You see the mountain? Straight to that mountain from here. So that's a very good one, and I'm so glad to be here today. Though it's unfortunate we're stopping here because of the landslide over there, but fortunate to be standing here and vlogging for you guys. Atal tunnel dah kena lagi dah. Ini sekui bah, ni 9 minutes. Dah jadi sana. Ini sekui tak ada. On the way to Manali. Guys, ini Manali tak jalan dah.
bike te maksa car na ka tikil lai bike te le ti zena car na te kiyo dele hello guys ai po pem pui sia bzi kana ani gom pui za block te kam ni da kana passing te la da ada make you da ni ada make you za le make you ni make you da pui la polo na da bisa kam da passing te la da ka oh sabe Nala takaram laga da sarga da चलो चलो मुगा गाड़ी आ रहा है जा रहा है Sometime we have to go all the riders all the people free here apa na free kini do pikam lakale rapat sem iba Manali cai ke dikiro azla da hero kenga cai wanga rangkang ka dila sta cai ke dikiga wanga sta loma thế cho kia xem chụp ba này là tại parang khang tu có lẽ thôi papa chân xe chân qua đây hấp Manali chạy kì chỉ cái sang chỉ cái booting cái चलो hello the rest lo na hai हां तेरा हमने दी का संग ai biểu lo không phải là tourist đúng rồi Manali sẽ ra kẹt là mấy anh này cái lo kẹtอยู่cái này đó này có mì pin này đó Manali cái này pin hoàng cam là cái này này ta cái mâm của ta mẹ cái trên này anh này sẽ tỷ lệ lừa tao ta này kiểu lừa ra chưa nào ticket luôn Manali có dressing cái chứ thế đó cái đó chứ Arang maguda, ale maguda. Kamu aja, kamu apa? Itu lah, kamu. Also about jacket taro. Jacket taro kya? ठीक है. Ngồi đây. Thế rồi mà. Phải nó bao nhiêu nữa? Anh em cô, làm gì? Sao cái đó? Rồi cái pela cha. Cha, cái pin này. Hello. Oh, babre. Ngay cái sana đó. Come. हमको भी देना. हम फोटो खींचेगा हाँ ठीक है guys I'm gonna shoot apa review picture follow photo shooting there ya ngau video Manali good traditional dress free lum John kagui bitak review mấy mày kagui về ra le min de ma chot chi de me photo cho photo ठीक है होय करे देखो माई ग्रुप बोन चिच्चा फोटो करना कब्जिन ननु में सुजम बड़ा करो